Geçip berip koygularçı aylanayın. Jüröğüңөр barбы ya? Je taş bolup kaldı bile jüröğüңөр. Onda pastelli rejim eken. Jogorku sot. Sen emi jogorku sot, bayagı ele jogorku sotsun da. Seni şaşpa. Sağa jetebiz. Şayla ötsün. Bargar nakeňerdi okutabız. Estağfurullah. Ey, bu kişinin mınday. On kıynalıp yaşawatyptır janagı. Kombinattın. Qaysı kombinatlar? Aydarken smap kombinatı. Aydarken smap kombinattın emesi ugat bolsun gerek. Mınday sen biyagında kızıl et barбы? O jüröktü. Je taş kaylanıp kalganbı? O kişiге kavarlaşıp telefonunuz kança aytыңыз? Benim telefonum 0779 42 16 60. 0779 42 16 60. 42 16 60. 42 16 60. Sosfond'un direktörü, kimsin ministri? Jana Smart kombinattın direktörü. Telefon uqtuңarбы? Bu kişi menen kavarlaşıp jardam berip koyuңuzlardı. Ötünüm. Oşol yıldan beri mına rayonluk sotqa barganda, Kazanjay rayonluk sotqa. Oşol yerde meni mıskıldaşıp, qaysı jaka olsang oşol jaka bar. Kolundan eşeke gelme. Sen taldırın, bizim kolumuzda süt çıkkan yerge barıp, Kim aytты? Sodunda çürüp ketken. Kim aytты? Koca Murzaeviç menen mına Kuzubayip degen. Mına oşo kişi ne dep aytты deniz? Bargan bilgen jarına gayrıl dedi. Barga jağına bar, seronda bizge kayrılады. Sen taldırın bizim kolumuzda deyip neme kıldım. Çıldımdap benim hukukumdu develep, depsep, gülüp sosyaldan çıkışıp ketken. Sottordan atın aytıp koyuz. Atın asat. Jo, sottordan da janagı emenin direktirini süylөгөнүн карабайсызбы, акмак? Uşu kişiге kantip oşol oşaktan производственный травма деп koyt. Bilesinби? Emgek kodeksi degen zakon bar. Daha bir zakon bar. Janagı kızmatlık avalıngan kıyanatlık menen faydalar o kişini basmarlap atasın. Cevap veresin. Familiyası kimdeyiz? Familiyası bendim dargısı kocam degen, berisi Kozuyip, Kozubay. Kozuyip, Kozubay. Aylanayın, Kozuyip, Kozubay bayke. Adilettүүлük kılıp kişine moyaktı mınday mıkçıp koyçu jürögüңdü. Aldı taş bolup katıp kalgan jürögüңdü. O kişiге jardam bergile. Telefon nomerini dagı bir jol kaytalap koyuңuz. 0779 42 16 60. 42 16 60 0779 menen çalıp kavarlap koyup degen tereň işeriş bar. Salam aleykum. Hazır hurmattуу mekendештер. Mında hazır Oşton keliptir ejekeler. 500 kişi talada kalıp atat deyt. Talada. Janagындай беспредел баягыда чиновниктер немеси да. Özüňüzді familiya atыңызды айтып кыскача айтсаңыз эмне көйгөй? Men Oşton geldim. Toyçuyeva Gülipem. Oşol Avşuritiyada 20 жылдан beri yaşayım. 2000 girgenbiz joldama menen. Sottorдун mınanday eme jemekeyliginen sottor joldamabızды jok kılıp murunku vitse-mer Mamazovduk Bakirov oşol 80 kvartirany 1 milyon 700 mingge özüne ötkörüp algan baldısyna. Oşondan beri sottoşup keletabız. Taptakır jыйынтыгы jok. Eldim bari jılına 3'ten 4'ten meseleni alıp geçeginde jağında karda 500 adam göçüde kaldık biz talada. Bugün mına sottun keçimi çıktı. Kim degen? Mama Sadık Bakirov degen. Jateti Bakirov nemesi mi? Ukası mı? Cumaliyev tak var. Çok Mama Sadık Bakirov degen. Başka? Bakirov Yok, vitsemer. Hay. Ушунда эми булар убал сооптон коркпойт экен да, булар Кудайдан да коркпойт экен. Акча дүйнөгү дегендечи эчтекеден коркпой калыптыр кыргызстандыктар. Көрүп атасыздарбы, моякта 500 kişi talada kalıp atat. Talada. 500 kişi. Ubal soğuptu al bala çakası var. Üvlösü var. Çok. Kılığı işayıp koyboyt. Urup da oynaboyt sotton janagı. Bizdin продажный 200'lü sottor çeçimdi çıkarıp berip koygon. Mına talada kalıp atat. Şundayбы? Ооба. Азыр эле биз Верховный сотко катышып келдик. 3 сот карады.
карап, ошол биз выселенияны жокко чыгарып берүү, бул выселениянын убак сааты өтүп кеткен. Ошону кайрадан булар жаңыртып алып, выселение кылып атышат. Ошону жокко чыгарып берүү деп кассациялык арыз менен кайрылдык, бирок азыр күчүндө калтырып, ошол чиновниктердин эмесине пользасына чечип Жумалиев бар. Куда 4 чиновник бар. 4 Жумалиев жүрөт, Мамасадык Бакировдер бар. Вице-мэр болуп турган кезде өзүнө мыйзам өткөрүп Кыргызстан боюнча мелкомнаттын начальниги бар. Бизде караган эч ким жок. Ушуну мамлекетке бекитилге алып берсин. Мыйзамсыз өткөрүлгөн объектилерди кайра мамлекетке өткөрсүн дагы, ошону ана мына 81 семьяда бала чакасы менен 500 адам жашайт. Ошону кайра элге алып бериш керек. Мына соттордун Кудайым буюрса, булардын эмеси doğru бүттү. Мында эме бүттү, мына Садыр Нуркожоевич келип эмесине отурса, анан бардык эме өзгөрүлөт. Азыр мага ушундай эме болгон, пока тияка бияка эметпей тур, бирок биз ар дайым угуп эметкенге, киши кабыл алганга даярбыз. Бирок маселе чечиш үчүн тияктан баштап кылыш керек экен, туугандар ушуну туура түшүнүш керек. эл бийлиги Болду. Мына уктук. Болду, уктуңар да, Кудайдан корккула. Азыр чыгара албайсыңар, мыйзам бар. Ноябрь отопительный сезон башталдыбы? Бүткүчө чыгара албайсыңар. Тынч туруп тургула, болбосо соттолосуңар, соттолосуңар. Мына көрдүңбү?